Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Batrisha binti Muhammad Zaidi. Saya merupakan student intern di Burberry World. Okay, saya mengambil jurusan Bachelor Sains Haiwan, specifically ternakan di Universiti Putra Malaysia. Okay, kenapa saya pilih Burberry World sebagai tempat intern saya? Okay, first, saya mempunyai minat terhadap industri small ruminant. So, bila saya kaji dan saya cari peluang tu, tengok di advertisement dekat TikTok apa semua, ada keluar Burberry World. Dan saya start minat sebab konten Burberry World sangat menarik. And then dia menunjukkan status company yang stabil. Jadinya saya berminat untuk intern dekat Burberry World. Okey, berkenaan dengan keadaan industri ternakan di Malaysia sekarang, saya rasa industri ternakan, lebih-lebih lagi small ruminant, taklah secanggih atau sehebat luar negara seperti Australia ke. And then kita mempunyai sangat tinggi kebergantungan terhadap import daging luar negara. Jadinya dengan adanya Burberry World, saya rasa kita akan dapat mengurangkan import tu pada suatu hari nanti. Okay, skop kerja saya sepanjang internship dekat Burberry World adalah di bawah bahagian Assistant Veterina. Jadinya skop kerja saya ni, saya kena merawat, bagi ubat, and then screening mana-mana biri-biri yang sakit dan merawatnya sehingga sembuh. Burberry World bukan merupakan syarikat yang menjual biri-biri secara retail. Burberry World menggunakan konsep sistem pawah moden. Burberry World memberi peluang kepada orang yang nak menternak tapi tiada fasiliti seperti kandang, masa dan peluang. Jadi, sesiapa saja boleh menternak di Burberry World tanpa memikirkan pengurusan dan hanya menerima hasil pada setiap tahun. Jadi, jom mahasiswa yang mencari tempat untuk praktikal untuk intern di Burberry World dan kembangkan lagi industri small ruminant. Ayo anak muda, kita bangkit!